Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi ba Biza TV Rwanda. Reka tubifurize ikaze kandi ku biganiro byacu na documentaire zacu bagezeho bya buri munsi. Amakuru atandukanye ya politike, ibyamamare muri politike ndetse n'imikino n'imyidagaduro byose tubigaho aka kanya kugira ngo umenye uko bimeze. Aka kanya rero hari ibihugu byasohotse bigeze kuri 10 bya Afrika bifite igisirikare gikomeye cyane muri rusange. Nigeze kugezaho documentaire igaragaza ibihugu bigeze ku 10 byose ku isi bifite igisirikare gikomeye cyane. Urubuga rero rwa Global Fire Power rukora ubushakashatsi mu bya gisirikare mu ntangiriro z'uku kwezi rwasohoye urutonde rwerekana ko ibihugu bitandukanye byo ku isi birutana mu mbaraga za gisirikare. Nitwa Eric Nshimimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabikora atari kuri Biza TV Rwanda. Wowe komeza kuri subscribe ukoresha maze ibiganiro byacu na documentaire zacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. N'urutonde kandi ruriya rubuga rwasoye nyuma yo gukora ubushakashatsi ku gisirikare iki gihugu mu bihugu bigize kuri 45 byo hirya no hino ku isi. Global Fire Power rero mu gukora uru rutonde igendera ku ngingo zitandukanye ziri mu mafaranga ibihugu bishura mu gisirikare, umubare w'ingabo bifite ibikoresho bya gisirikare nk'intwaro, imodoka n'intambara z'indege bitunze, ndetse kandi n'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare bifite muri rusange. Nk'ibisanzwe rero ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa bizi imbere mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane, mu gihe kandi ibihugu nk'u Rwanda bitagaragara kuri uriya rutonde. Wakibaza use muri aka karere k'ibiyaga bigari ni ikihe gihugu gishobora kuba cyaje byibura kuri urutonde? Igihugu cyakije kuri urutonde ni igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uraza gutungurwa urebe ibyacyo. Nitwa Eric Nshimimana, komeza kuri subscribe, komeze kubana umunsi ku munsi. Kadohe ku gihugu cya 10. Igihugu cya 10 rero cyitwa Libya. Libya ni igihugu gituwe n'abaturage bangana na miliyoni 6,832 n'abantu 174. Ni igihugu kandi giherereye mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika. Igisirikare kandi cya Libya kigizwe n'abasirikare bagera ku 76,000 bafite imodoka nini z'intambara gize kuri 400, bakagira kandi indege zigeze kuri 46 za gisirikare. Libya kandi ishora akayabo ka miliyoni zigize kuri 3 z'amadolari y'Amerika. Igihugu cya 9 cyitwa Angola. Angola nayo ishyirwa ku mwanya wa 9 na GPR muri Afurika kubera imbaraga gifite. Angola kandi ituwe n'abaturage bangana na miliyoni 3 n'abantu 287. Gifite kandi abasirikare bagera ku 107, imodoka kandi iz'intambara cyangwa zifite tank zigize ku 140 n'indege 170 z'intambara zishobora kuba zafasha abantu bangana na miliyoni 30 n'abantu n'ibihumbi 390 n'abantu 49. Angola kandi ifatwa nk'igihugu gifite igisirikare cyo mu kirere gikomeye cyane kurusha ibindi bihugu muri Afurika. Igihugu cya 8 cyitwa Tunisia. Tunisia nayo ishora amafaranga angana na miliyoni ziza kuri 150 z'amadolari y'Amerika. Igisirikare kandi cya Tunisia gifite imodoka za gisirikare zigeze kuri 150, indege za gisirikare zigeze ku 139, ndetse kandi n'abasirikare bangana n'ibihumbi 335,800 ndetse zingana ibihumbi 35,800. Igisirikare cya Tunisia gifite umutwe wihariye w'abasirikare bagera ku bihumbi 4,500 bakoresha imodoka za gisirikare zigeze kuri 84. Ibyo kandi byose bishyira Tunisia ku mwanya wa 8. Igihugu cya 7 cyitwa Maroc. Maroc nayo iza kuri urutonde mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane ku isi. Maroc bangana na miliyoni 32 n'abantu 649,130.
abasirikare kandi bose b'igihugu cya Maroc nabangana na miliyoni 1,950 n'abantu 800. urumva ko ni abasirikare benshi cyane. Maroc kandi ni igihugu gishora asaga miliyoni zigeze kuri 3.4 z'amadolari y'Amerika. Maroc kandi ifite imodoka z'intambara zigera ku 1348 n'indege z'intambara zigeze kuri 323. Igihugu kindi kiza ku mwanya wa gatatu igihugu cya Kenya, nacyo gifite igisirikare gikomeye cyane. Kenya nicyo gihugu cya mbere gifite igisirikare gikomeye cyane mu bihugu by'Uburasirazuba bwa Afurika, kikaza kandi ku mwanya wa gatandatu muri Afurika yose, kigizwe kandi n'ibihugu bigeze kuri 54. Kenya kandi ishora amafaranga angana na miliyoni zigeze kuri 595 z'amadolari ya Amerika. Ifite kandi abasirikare bangana n'ibihumbi bigeze kuri 24. Igihugu kindi cya gatanu ni igihugu cya Nigeria. Nigeria kandi nicyo igihugu gituwe n'abantu benshi cyane muri Afurika. Icyo kandi nabangana na miliyoni 190 zose. Nigeria kandi ishyirwa ku mwanya wa gatanu mu gisirikare mu kugira igisirikare gikomeye cyane muri Afurika muri rusange. Nigeria kandi ni igihugu gikunda kuvugwamo kurangwa na ruswa ndetse n'umutekano muke, gusa ntikibuza iki gihugu kuba igihanganye cyane muri Afurika mu kuba ibihugu by'ibihanganye bifite igisirikare gikomeye cyane. Nigeria kandi ifite imodoka zisanzwe za gisirikare zigeze ku 400, imodoka kandi z'intambara zigeze kuri 360. Nigeria kandi ifite indege za gisirikare zigeze kuri 300, ikaba ishora akayabo ka miliyoni 33 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare cyayo. Igihugu cya kane ni igihugu cya Afurika y'Epfo, South Africa. Afurika y'Epfo rero nayo ishora asaga miliyoni zigeze kuri 4.93 z'amadolari y'Amerika. Igisirikare kandi cya Afurika y'Epfo gifite indege zigeze kuri 216 za gisirikare, imodoka z'intambara zigeze kuri 91 ndetse n'ubwo bwato bugeze kuri 30 bw'igisirikare kirwanira mu mazi, kizwiho kandi kugira ikoranabuhanga kandi rigezweho. Abasirikare kandi b'Afurika y'Epfo bangana n'ibihumbi 32 n'abantu 82 bari mu kazi, ndetse n'abandi bagize kuri 700 bakoresha bibaye ngombwa. Ibi kandi bishyira igihugu ku mwanya wa kane mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane muri Afurika. Igihugu cya gatatu cyitwa Ethiopia. Iki ni igihugu kandi kitigeze gikolonizwa ndetse n'abanyaburayi cyangwa se ndetse n'abakoloni bihugu cyangwa se bihugu nk'uko zagiye bikolonizwa ibindi bihugu muri Afurika. Mu myanya rero ya kera cyane cyahoze gikomeye cyane, ubundi gishora akayabo k'amafaranga angana na miliyoni zigeze kuri 140 z'amadolari y'Amerika. Ethiopia kandi ifite imodoka z'intambara zigeze kuri 160 n'indege zigeze kuri 81 za gisirikare mu kurwana. Abasirikare kandi barwanira ku butaka bangana n'ibihumbi 138, naho kandi barwanira mu kirere bangana n'ibihumbi 3 byose. Igihugu cya kabiri cyitwa Algeria, nacyo kiza ku mwanya wa kabiri muri Afurika. Algeria rero ishora amafaranga angana na miliyoni zigeze ku 10 z'amadolari y'Amerika. Iki gihugu kandi gihanganye gifite abasirikare bigeze ku bihumbi 120. Algeria kandi ifite imodoka zisanzwe z'imirwano cyangwa se zitinjizwamo urusasu na busa zigeze ku 1500. DPR ikaba kandi yashyize iki gihugu ku mwanya wa kabiri mu gihugu mu kugira abasirikare bakomeye cyane mu kurwana ndetse no kugira intwaro zikomeye cyane muri Afurika muri rusange. Iki gihugu kandi kirakomeye cyane kuko kizwiho kugira imbaraga mu kuba cyakomeza kurwana, aho iki gihugu kandi gikomeza kugenda kigira imbaraga zikomeye cyane mu kuba zakomeza mu kuba cyashira imbaraga cyane mu kurwana muri Afurika muri rusange. Ibyo bigo kandi iyo mirimo itandukanye, iyo mirimo ikomeye cyane ikorwa n'ibisirikare bikomeye cyane bituma igisirikare kigira imbaraga
Igihugu rero kiza ku mwanya wa mbere mu kugira igisirikare gikomeye cyane cyitwa Egypt cyangwa se Misiri. Ni igihugu cya cumi ni igihugu cya cumi ku isi mu bijyanye n'igisirikare gikomeye cyane. Nicyo gihugu kandi gifite igisirikare gikomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Ubunini bw'iki gisirikare buza busanga amateka akomeye cyane iki gihugu gisanganywe. Misiri kandi ifite imodoka z'intambara zigeze ku bihumbi 4,437 ndetse n'indege zigeze ku 1,100 za gisirikare. Iki gihugu kandi gifite abasirikare bigwijeho imyitozo yo ku rwego mpuzamahanga. Gifite kandi ibigwanisho byo mu mazi bigera kuri 237. Ni igisirikare gikomeye cyane. Misiri kandi rero abasirikare bagera kuri 1,043 n'abantu 800 n'ibihumbi bari mu kazi, ndetse n'abandi kandi bageze ku bihumbi Misiri kandi ibihugu by'ibihangange mu gisirikare ku rwego rw'isi, ikaba kandi ishora asaga miliyoni zigeze kuri 7 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare buri mwaka muri rusange. Ngayo nguko rero ngibyo ibyo bikorwa bikomeye cyane bikomeze bishyira imbere igisirikare, bigatuma kandi ibisirikare bigira imbaraga n'uruhare mu kuba byashyira imbere ibikorwa remezo bya gisirikare mu gihugu runaka. Wakibatse ibindi bihugu muri Afurika y'Iburasirazuba bizaza ku rutonde rwa gisirikare ryari gusa? Reka tubitega amaso. Na yindi neguza nawe utaha.